Vena bato Atongoi Ndini kukonwa uneenanyani ula uendeeye katikati wa silikali ya Kenya Kwanza na ngaliko ya ulei ya Azimio-OKA Kenya kuthinikia maundu kauta la mokilitwe ateti ngaliko ya ulei ivindani ya maandamano. Uone kwa na museisi wa makanisa ma AIC wadi na ibingoni Nzambani kaunti ya Makonw'E Reverend Elijah Ndhae ula inenetina wa umbano wa mwaitu ula watawekisioni cha darajani wadi na mutitu andiwa watakana ndongo isia ikanisa ni sisi na utonyi wa kuia wendi wa mwenenthi mbe ateo undu ateti matonda kweka Kennedy Mulinge nukutwalesya. Reverend Elijah Ndhae inena ni wawetata vena utonekanu wangu sani soko kusi uneenanyani ula uendeeye wa ngaliko wa silikali na ila ulei ya Azimio-OKA ithu uneenanya uwi kwa ateti-OKA. Aiwetata vena vato wa mokwatanithia kwitha wakati wa timu cia ngaliko isieli ndongo isia Ndini iwetata susi na kianda kinene kwa kivaloa ki cha ukwatanithia. Karibu 90% za population za Kenya kila amwe katika kila kisio ni maenda kanisani, na katika andu ala matabaua mabata muno ni athukumi mangai mama kanisa mekivathukani na ikanisa ikalike kanene ni uneenanyani uja yiendeto nene abata wa mwana inchi wa kawaida ndu wikwa indi katika andu ma siasa mathi uneenania ukethia kaingi kila amwe makusitie matwaite undu meulunga wia wo wa siasa na Atongoi wa siasa indi ti undu awana inchi metethua nundu kila amwe kila ngulubu yona uendeesho wa mabata mota andu undu mamekwenda na mefaidi indi athukumi mangai magathi maenda nena undu mwana inchi wa kawaida witetheka nundu ana masubi wa nundu mailite kulea kuthi maandamano nundu mailite kunyamaa nundu mailite kusoma nundu mailite kutethua nundu mailite kuandikwa na yatha ni mwandiko utiandikwa mbai cionthe evenly timbai ile kana itarugetha no chuchi ubaiti Kenya nundu koti witagwa mbai cionthe inakunie kula na itineza voti serikali ona itina uneenanya kati wa timu isieli kuvaniwa na kwambiwa vethito na mwekanisi wa ndete kati wa Atongoi makaambia silikali na ile ngaliko ya ulei ya Azimio-OKA. Kindu kila cha kusolewa ni Reverend Ndhae haiwetata kita kikuenda kuongela hivyo vya kiutetika vindani ka uneenanya waile kuweta usungio. Kielelo kinene ni kunena nthi ya Kenya withio na miaka ingi miongo ili yukite ikethwa na muguo na ketha ni kutonya kama nena masietie ona miaka ingi miongo ili yukite undu nthi yitha yina muguo wiana nondu jailite kwikala na muguo utongoio na tha uketha wina uketha nthi yina muguo undu ucio niwe witha wi bata muno indi kwa utethio wa muguo wa Ngai utethia matikwikanikia tame utetania na kana tame kwenda kuona ni ola munene kwiulonge pata munene ni muguo wa nthi ti undu ngania wibaiti nthini wa uneenanio indi ni undu nthi yitha na muguo utumwa investors kituma nthi ingi na ingi igoka Kenya ni kana uchumi wa Kenya ukwati wa Kenya mawia makongeleka ukethia mbai cionthe ni kuandikwa mawiani na nthini wa maendeleo maina ikiwa kila county. Ndeto ila cia kwatambuni musomi na mutaalamu wa maundu ma ukwati kuma Kibwezi East County ya Makonw'E Dr. Morris Wambugola wa vikaumbanoni aiweta uneenanya uta utesa kwithwa na usungio thwa Atongoi Ndini maikonyota mokwatanithia matimu isieli. Kila kintu ndo kulia katika kulingana na mswada la uendeeye wa kweta amani Kenya ni usio kugethwa kwi kanisa ye represented anamo kulia Atongoi me kanisa onthe ku Kenya manene na andu alangi manene na andu na the principles ala manaza kwa committee isu ile kuthiwe kala nthi discuss maundu ala batotha kwete usiano na wigano ba nthini ya Kenya ndikana withia na kanisa na they represented with at least these people need a mediator. We cannot have all politicians ni mume wegata maende no tawala in negotiations. We need a sober mind. We need also the church without emotions and with objectivity nika with the nematawala nema make sure that those negotiations have gone on well. Delivoti ya Atongoi TV kuma darajani mutoto wa Ndei kaunti ya Makonw'E nyeneta wa Ken Mulinge.